Hapo minoma tani noyo. Haliwezi kuwa tuambia watu. Songeni wewe. Wameenda pande ile kama na talonge kwanza. Kama na talonge. Baba na wewe kwa Asante nije. Nyacheki hoye. Nyacheki hoye. Sende ncho mwagete chikura chonse. Lakini abantu muko iriyataga iga mosoge tumujuwa kakura. Tari maigo. Lakini gono gochimotwe. Manya ekura yao nera magendrawo. Tuwana ine. Busiengima Chigwadi 45. I'm so happy. Mheshimiwa Onkoba. Mheshimiwa Onkoba otebri weko mwenyene. Umwako ibuna tuakora. Na arosi epara kilomita 17. Abantu bale ngao gasteyo tugamba tebe abantu bamene twarosi yoso mwako yomo kilomita chepara 200 kilometers twarosi ibirasi vya isini 128 ekero twachitoba isukanyora ibrosi 81 ese miaka 10 manye miaka 10 warosi ibirasi 81 lakini mwako yomo twarosi 128 Ntolega asi kuko ikura abantu badengao indombia bikolekane te para njiraro sigu isi ni manye te para rondaros tigabona mbate e para rondaros isi die lindaros tindaros se chinda chabantu bali abayibi nabarayi bali bande babanya kuga mbali ndararos ye para nda yabayibi tindiko chikorosi bono tindikorosi mambi wose mambiende chipara tikatorosi abantu baito bayete mo wancha boigo ere nachaga nacha epare ere 5 kilometers yonse pi nkorosi were koru omupaka rogoro mpaka ngumbu aralia Mochengo. The contractor, wherever you are, the contractor. Huyu mungwana yuko hapo. Contractor yuko hapo. Bwana contractor, I want to plead with you again. Abantu bami ntomonte gerrebya. Epare ge korosirwa. Balmu kwa na maigaji. Abangina bali. Motegerere. Contractor, nataka ni kuombe kwa hisani kuu kwamba barabara hii unapoitengeneza, tengeneza barabara ambayo hatuwezi tena tengeneza kwa miaka 3 ijayo ama 5. Barabara hii tumeweka culvert. Ni culvert ngapi zimewekwa? 6. Kwa hivyo hakuna mahali maji itasimama kwa barabara. Na nyinyi wananchi watukufu, nataka niwaombe, mtu yoyote analima karibu na barabara usiweke mchanga kwa drainage. Chief nimekuona hapa. Tafadhali, hii maendeleo ni pesa ya wananchi, utatusaidia. Barabara ikitengenezwa, hakikisha hakuna watu wanalima wanaleta mchanga kwa barabara ama wanatengeneza barabara kuelekea kwao wanafunga drainage. Tafadhali, tutapea wewe, mheshimiwa MC atakuwa anatembea anaangalia. Na mimi unajua ni rafiki yangu. Naomba tafadhali, barabara ikitengenezwa miaka ingine 3 tusitengeneze hii barabara. Hiyo ndio maombi yangu. Kitu ya pili, bwana contractor, ile mara mutaweka kwa hii barabara
tafadhali usiweke matope kwa barabara, usiweke matope, usiweke kivuse, usiweke bundo kwa barabara, uweke maram ambayo ni kama lami tu. Afadhali tuongee mambo ya kuongeza hata kama ni pesa, lakini barabara zitengenezwe. Especially wacha niwaambia, hapa ni nyumbani na lazima ionyeshe mfano mzuri kote, ile kazi itafanyika. Kwa hivyo contractor, wewe umeanza hapa, huyu contractor anaanza hapa mpaka seito moto ntoma hata kwenye mbwate ki contractor mwenye ngakana ikera abandi banko gende roche baruse bundo babeka para abandi bande baleteke busa babeka radia enakane tibone mbwate ki contractor kianda ase ki constituency kianda igo oyega siao kora kuruga mpaka chache mate enere constituency NNP eba denga o ti contractor loko mbayo oyo konyora nero lego senji na ile ya ongwai, lakini ngo kora rengi gas, lakini ngo kora mbu arengo ya kidogo Jeremiah kera ngwa inge mokora kolega asengi mo waje boyo one contractor local contractor obo kolegas abantu bani ntenda mwamu yabwatira abantu mwanyegure egasi yabo no kora amasimba kaba akobokana muka ibaho kwana iga hatenga simba taragacha para yenda yetesenge njonko nitoramaru to etire palijo simba o taragacha ICD classrooms kanga no to kunywere ebusa ekas ICD ge korosiwa abana bakore basombe abantu bami ntonko lengo tebaiga ndete nkorengo tebaiga inwe bobas etobwate chikura 1100 nabono iga intagete mwanze ko register nalika turasino enkenye ngima to register abantu batarabwate ibitambulisho chief no wali chief gagi no ene kroga ni ngente geke to basikuboli bana ayenchomboli kosa ramerega ikogono kulero chief gao kongole yenda modea ya yenda siba kwa hiyo bo wanja boyo ai chief njenindere gaki ngera abantu bayitambulisho na ndiki kwa ina ile tambulisho gwate kura mo wanja boyo chief ndio wana bwana baatire chief na assistant chief baatire rusaba na ndiko muri rusaba ngura saba wale ya bantu bakade ya abande balbuwe tenda mamu sayo chief ngo sabaje ono chief na mami ntoga kuruguru mpaka mat umatinya cheki ya korodire bubasi ekubwata bikuba osa na werego igo nitagete tuansega igatokolegansi igendo ya kabiri wansira tariki 27 mpaka karibu tarehe 10 mwaka ugoji ukoenda natolekera omochi nandi chief na omukale ukoenda natolekera omochi tegerera ukoenda natolekera omochi chimneti sato chechirumbu isato kera omochi nechineti echi gaki chibere nyumba tubasa kurusyo chikoronse lege ticha ekiaira eneti nebwate egento gitanyari kurugeka igokoko moche ngokubeka mugondo emburetwe ebintu bire bigosoese chinyeni mo basa kubeka net mugondo eneti ne chumbu tuiwana ine ayentebele musubatu uri kubuyobozi ayekaruwera ine kumongno oyo mugo yaya yogwate tuki mugwato oyo oyonde ole motu yae moteri agenda yetika agenda ara asoka ere anda ta itikote ere no busi ategerre wachire gono iga no busi okubuli ita itikote gere para mugata gatego sene obusi
ekero nyimuta eto bosintika nente byo contract engechiresa mbaye para mugane bona aibono okubulia mangana yo bosi ndoli gokoa para na beko beroge ende chiro ogoro bosi ogo talibo ibe nateba aho Simba n'umubasi n'umushomoke nka Nairobi arwete atakonyara akionye nabongerere cyaba ngaka bali baminto bonse nkababeke kone yamuno wabatumugete ane yakino muisi abantu baminto mu wanja muleka abayibi igamba te ngokolera abantu abe bayinkorosi okonyole kwaye korunga Simba nyacheki nande yende korukinya cheki Simba kuko chikonyeli kitekole tiki kinje lakini mbaka ni bone ibina ibakane tinkole amaliogo yanya gitani na lenge koru mpaka ke na service na rura maliogo weta kumba maliogo ya wike nyaktali na anda soka agenda chikoniwa lakini abate yabiringa ki wika omutinyo kabere eliogo mna lyasoka kuri nyaktali omuntu rualiwe eto ku make sure ngatwanyo rumuntu oyo twarange elioga ete ndibibili byaga nei bose neri ngao igo boibi boro bwa malioga akolek aende bosongo enaika bosongo nganyole nyaktali ya KTRH igo sangere milioni 47 emetinye 3 nkarusi omuntu olenge sinyo kurinya chekiga nkamurusyo nkabeka omusiyo mungao mungwano inabeka go sangere milioni 180 emetinye 3 enkubolinga ki 140 milioni 140 changochi nocha enkwa gacha kinyombara ya watu wa KMC busi wameni wanche nyaktari yetu ya 5 bebe moyo nyaktari yetu ya nyachekiga mo wanche bebe moyo ukonye rorande ndole ngakiere tubarenga binamba yibe maega gaga emirango yonse binje ikoigora mutuga ira ukobata umurango makoyoka lazima amanye ngogo segalime ngogoika mo wanje boyo toko nywa no mwebi twasiye kabire kire gatigati twamugwatirana naanzire kumureka mo wanje angmoreke ndiye mono nyasaya bene intagete epale naye ayo mwako lazima ngo esawadi mwakoze kintu kiyakubwata omuntu oli ko ibama lyo ndiye mono mwaka naro kwana ngao kenyoleke ngibwati Monte County ayo mwako odiga ngobe yaba benga muntu teyoga kambuni na ali yako ogo tinara yako ogo karatiga ay pasta ogo tinara yako ogo aya kigado yiwane mono kigado yiwane county nere na kitenkanyora etuwe ay pasta tegero etu abwende ko 35% asoko likabana manya etole 63% besa kanga bono besa nani cyapara nkikoleti ikiyo ekera abantu bali kremali abande neji driver kitanya ko endigala nanje timbu ati ngurunko babuta immediately that's my process yeboro ega manyanga kiga tubwate J62 tubwata ki driver kire 200 ustii nega ali yemebwate ki driver sana na kutukolinde tutaga endigala
na ibago chi secretary obisiemo okonyole bwate chi secretary komeibere wono kuminga nchieke kegendere lakini ekero tukoje ko increase kibesa ntulika abantu kere kenyoro at least kenyoro umuntu okorere hinda ejo promise bono iga ekiagera umuchando monenga ewejibiere gormono egento byoka abali baisidi barabuna ba confirm it weka January bonus basere grego permanent and pensionable naenda abantu turabasa kolika onye to wanza kolika n'abanyagitali senye njitnya gitali chetu kinasi abuna turabasa kolika igo abantu baminto